Bia Kamal ka Nuer online TV channel to kon ka update mi bukona ling ray which ka South Sudan na me ki rajime be ka Ramadan and la spokesperson dung SSPDF ki South Sudan People Defense Force Ramadan la leria lat ka kwide ni ray which ka South Sudan te ga raj mi chalat ka kwi Nasser ka kwide ni kontin wakre which ka Nasser jendana bukon ling kule la update mishalat gwasame jen bukon ling kelon kan kono niam mi jiram jadid ka Nuer online TV channel dongo jan changa niam guji goro jen o jende subscribe goro je en o bade je nyuak nas ko kien dere comment ka dere je share ka dere notification bell wadi je twain ko blair to TV kan chamala shuku je gwasandan en pai coverage an ler bukon ling ler dan en chalat ka kwi which nasir jen bukon ling ona Rajan shalat gwasame ban jalin ka tung nas kenyam ka kore beje kwenye ka tuk English. Neme rajan shalat General Lureko Ramadan la SSPDF spokesperson ka kwide nitin kontin pinkir ma yadit dindin kontin chiwa re wich ka nasar ketin da dadwap shana yang aikon diala no chi den chi gjen re wich ka greater panal state ka but ka kwar dangro Johnson ulun kana kwang chora le kanit kontin tilwang mate tit kadian ko bikan de ni bikan ga nang re wich ka nasar kan kono re mandana shalat gwasame general lul re kong ramdana le re lat ka SSPDF gor jen wo beje temye ko kor gwasan pai wo chane ngaje no shina yit ka nasar kam de ni kana civilian shirke jejem bor kan kuma mala kum kirma yadi la dine karo le dane ci to kaka shali ngano ne ga gwan bar shine de kodi la civilian re which kan nasir she can shoot she can kuma South Sudan she can jogo no gone yo kan de ti de ga wire we kan nasir ci changa ne mono buga shoot ci ga shoot longa kodi alde kondi la to ko kan de ni kontin tere which kan nasir tan yin te run wel kele run wel jongne ko ken wo kare wi kana sar ka do be dane ci korme to ga ron kin dangre wel diok be ka ron kin dangre wel ngwar kon kin dangre wel die ci wo ka be ka wel bakel alaran chwa no ga be shud pe ka ngwa mo kana sar lo cha ile lo jok ajen na gwa dan cha ga deploy tin no ka ka run dia la ti la kana clash kan it content la jiwich ke civilian tin re wi kana sar ala hali ko gang ale rodian ke wayami ke jejembor ko gan karodin en jeje bortela par mi chungan tan chikan chunka as pdf ka chikan chunka as pele mayo ke bonen ko ken shengna melat ka jere ko ken no ken ke e chungan ka bonen konte ka ala why army chunga karwara la why army gang ke no win nuare ke rol nuare tele ram chunkan jode amma kap ke mai ken ka dobra na chalat ke je de ken rodin yi gang ka dobra de naren gang je chwa duno chwa kan nan ko ken te politician gur ken ke je wet long no ba ke ba wit ba je yar ti ke ma ngai na ma lokane long o ken mai ko ka cha ke ba jen dan tan na tan nyong ne ko la de ni ke sha bu kan civilian bu kan go bodop ki hale na mo akel mi shangach long ka ten chori lat e me chiri to chi ka to men ko ro joga me mu kula te ko ba ne ko la de ni re wi ka nasr ba ka ger ata kuri da ne ci tong me shange gwa de shine shu di shi lutin chala do ne ngwan ke de ni ne welte te ka bot ka ji dawch no mo ameritin me shi to re wi ka nasr lori ko matetin me shi kuma South Sudan kir me yadid SSPD ya me kan gujo kan gorno bikan de do dien bikan no re wi ka nasr ende je mo cha gujo no chikme shalat o te ko kwadang ro cha kwan Johnson lu cha kwan la jaram dan na be majbu ka re which ke greater panal state ke liu cha kang chura lewe cha nyo mo kwan ke jabone kene dangra ti kene kon cha jugo no bia de bia nang re wi kanasar ano eno nanga ka wuken yen wen yen kan ka hali wala wuken goro biga maj bigan ka bana mo ajene dana reaction je kulu to ga jeno gwege jeno kan ne ti no ngati kan no ka time be be mishi hali shi yen ke de ke je nyu de je gwana no ka ko biga biyet akari ko la hali na me jen dana ci social media chu tiang shi aja ngaj bon wo kari kon lat ko de no biga ne na mo ajena dana shanen
أنتم مشاهد يقول لي حكومة Sudan مقولة تكراج لات كون مقاط من إنه رمضان لا SPDF spokesperson Major General Lure Kong رج مشالات قاس مجان دان بقولين كان تانا كان اللي كل لعب ددنا ما كوني دوان ngay ken guano tilat ko rudi no ko mune ne ri walat ken no dong bete ko korbu to nasir ka ken kwi de ti ko de ti mo ko ben ka bom chir kemen cha gor Lure Kong no pan ka je ke me cha gor jene mo wan de da waja pet SSPD wa boni ken wa pet ki wa babur ken wa pet ajeno bine yet ka hal mnyo da gwano ne me plan do den chi plan na lat ken no shi de yu re we kana ko bi yet kana gwa chan mana na chalat gwa me chana linko ajene tere kor mo gor kana ki chicken gor bi nyen ka hale men kwala la dol na ga je la civilian man dol kan ga je o NSSPD mo gor kana kor chicken mo gor kana kor espele mayo te ka wede tide ni ken de ten bo chicken de kulo ka hale ka pel kane kon de nyin ka ali te chala waya mi ken shun ken lo gang ken ne nuare karodian chicken tele bon gang ken re wech ka so Sudan me da ne nyena ke 2013 gang kanu nuara cha na karwada jen mi no chana raje me chana linkel ka to English ko dobran cha gor ke je the spokesperson for the South Sudan People Defense Force, which is SSPDF, Major General Lure Kong, has clarified that there is no plan disarmament operation in Nasser County, Upper State, but rather a routine troop rotation to replace those who have been stationed there for an extended period. In a statement broadcast on state-owned television SSBC, South Sudan Broadcast Corporation on February 20, Major General Kwang clarified that there is no plan for disarmament in the region, in Greater Upper State or in Nasser County. His comment came a day after national lawmakers from Nasser County called for suspension of the anticipated deployment of SSPDF force to the area. The lawmakers had raised concern about the composition of the forces that are expected to replace the current troop station in the town. Ala the Indian corner de nangare which kanasa ken chiga de SSPDF. Agwelik force kene de ni koken ke de token ke waya mi panken ke de jejembor ko tanyen ke tea tanyen ke jor koken kene to wa shi ke ne te dewa nyok mungi je mete kene to na ge de nang ne SSPDF kene na ko ger ba de ti ke de ne agwelik force ken de ni koken cha lo am radian jena dan nungrik. However, Major General Kwang emphasized that the deployment was part of routine military activities and not related to any disarmament exercise. He described the rumors surrounding the operation as a propaganda, misinformation, and disinformation. Speaking on SSBC, South Sudan Broadcast Corporation, General Kwang assured the public that, especially the people of Nasser, that there were no plan to conduct a disarmament operation in the area. South Sudan People Defense Force would like to reassure the general public and the greater Nasser community in particular that there are no operational plan or order to conduct disarmament in the mentioned areas. Kang said that. There are also no order to deploy additional force to any other area apart from Nasser. Of course, menang michikalar no ne ko nanga Nasser karo atel gwadin nang no ngai no Nasser jin gwadan nyinken ka haleten. The force moving to Nasser are purely there for peaceful administrative reason. Akana po nanga to be nangere we kan Nasser kamal. Menangere we kan Nasser kamal ngum kan ka gere wala tel kor mi jito kam dien ka hale. Akachik tigurun well. This clarification comes as tension remains high in Nasser County, with local leaders expressing concern about the potential for further escalation in the region. Men gwe ke lungjene, bejen wo engagement wo ben beteka kore betwok. Chinarin biling. Buhalbu nyo nyen Canadian con tin la dini SSPDF. Nyok de Indian con no ngachik dini SSPDF. Ke gwin dini agwelek force tila wayam ke chitkin ga wayam la dini nwere content ganka rol nwere jan tadien ko ganka rodian kene chigene dini kane train kane ngech chigene part of the system gang ne dorko gang ne nwere chan na karwade ene me jan ana gode nywa ye kelban yo je umra ni bateman